iki Karori? Amakuru yo dufite ava i Washington DC avuga ko intumwa zishinzwe ibya tekinike z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze gutegura mushinga w'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi bizasinyana mu mpera z'uku kwezi kwa Kamena. Nazitariye se hazariye rwose ngazi zarya rwose rekada kubera yuko ugiye kureba neza ngo abantu batekinisiye bateguriwe no mushinga wa Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bamaze iminsi 3 baganira imbona nkubone. nka data ibiganiro byabo rero byari byibanze ku nyungu Kigali na Kinshasa bihuriyeho by'umwihariko mu nzego zirimo politiki, umutekano ndetse n'ubukungu. Kongo kwibuye Kongo rero ivuga ngo bararicukura none rigiye kujya ricukurwa ibihugu byombi bihari. Noneho ndatangira kwambara za karuvati impinduranye tugiye gukira gute se none ze si amasezerano ajyanye n'ubukungu none se Kwa gatatu rero ku munsi w'ejo 18 Kamena nibwo basoje gutegura inyandiko y'umushinga wari amasezerano. Ni mu muhango wayobowe n'umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya politiki bamwita Alison Hooker. Yarori hagati impande zombi. Hooker rero binyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko atewe ishema no kuba yarayoboye ibiganiro byateguriwemo uriya mushinga, yagaragaje nk'intambwe iganisha ku mahoro arambye igihe kirekire. Taramu mu magambo y'Icyongereza yavuze ati turashyira mu Kinyarwanda ati ntewe ishema no kuba nari nyoboye ibiganiro by'amahoro by'iminsi 3 byabaye umusaruro wo gusinya inyandiko y'amasezerano y'amahoro bikozwe n'intumwa zo muri Kongo n'u Rwanda. Mu cyumweru gitaha turateganya kwakira Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ku wa 27 Kamena kugira ngo bazasinye amasezerano bikazayoborwa n'umunyamabanga wa leta Marco Rubio. Dufatanyije turi gukora kugira ngo tugere ku mahoro arambye ndetse n'umutekano mu karere. Ibintu zariye ubwo rero ku itariki 27 nyine mu cyumweru gitaha nibwo ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga harimo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda na Teresa Kayikwamba wa Guinea wa Kongo bazasinya umukono kuri aya masezerano y'amahoro bazasinyira imbere ya mugenzi wa Amerika Marco Rubio. Ariko mfite amatsiko urumva kuki batazanye Trump mbere yako Trump wazahura na Kagame na Tshisekedi. Umushinga w'amasezerano y'amahoro rero abatekinisiye b'u Rwanda na Kongo bateguye wubakiye kumbanziriza amasezerano ibihugu byombi byasinyanye ku itariki 25 z'ukwa 2025. urumva yandi basi wa undi wo muri Widoha yoya bya bindi byo muri Amerika. Muri Amerika soziko nabwo ariho bari bakoze final draft. Mu by'impande zombi rezemeranyije harimo ko buri gihugu kigomba kubaha ubusugire bw'ubutaka bw'ikindi no kubuza imirwano, gusenya, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari ya leta. Gushyiraho urwego rwo buretse ndaza kubisubira. Gushyiraho urwego rwo guhuriza hamwe ibikorwa by'umutekano ndetse no korohereza impunzi n'abavuye mu byabo gutaha. Hari kandi korohereza ibikorwa by'ubutabazi no gushyiraho gahunda yo kwishyira hamwe ku bukungu bw'akarere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ko Qatar nka kimwe mu bihugu biri guhuriza u Rwanda na Kongo mu biganiro, nayo yitabira ibiganiro impande zombi zari zimazemo iminsi mu rwego rwo gukurikirana ko bihura neza na gahunda za Kigali na Kinshasa zigamije ibiganiro n'amahoro mu karere. Usibye rero isinywa ry'aya masezerano y'amahoro rizaba mu mpera z'uku kwezi, Amerika ivuga ko initeze ko ba perezida b'u Rwanda na Kongo bazahurira Washington mu rwego rwo gukomeza guteza imbere amahoro, ituze n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Intambara subo ntigiyeho umusozo aya data ngo kwambura imitwe itari ya leta. Bimwe twaganiraga wango rega harimo agatsiko kuri M23 wango niba ari kwambura intwari imitwe itari ya leta. Kugeza ubu niyo mpamvu Tshisekedi nyine ntago ari maremereye M23 wakari ifite ubutaka bwemewe mu buryo bishobora kuba mu by'ukuri yaba mu bazambura intwari itarimo kuba ifite ibice ntago bihagije. Kongo iki urumva ari kidasanzwe se? Oya ndumva bikaze ahubwo. Bikaze gute se? M23 iragambaniwe. Gute se? Iragambaniwe da. Gute se? Igambaniwe gute? M23 si yafashe intwaro kugira ngo garwanye akarengane.
bagenzi b'abakongomani bakorerwa. None se intwaro bagiye kuzishyira hasi bakaboneka ya mahoro, Rwanda rugafatanya na Kongo, FDLR rigashyira intwaro hasi bagasubira mu buzima busanzwe. Ubu ngubu ikibazo sigaranye bwicanyi abakongomani ngo ko bw'abatutsi bakorerwaga bugahagarara. Ngiye ikibazo sigaranye n'iki. Ese koko FDLR rizamburwa intwaro? Zamburwa nyine. FDLR se bazayikura he? Izakorana na leta ya Kongo, kandi leta ya Kongo isanzwe ikorana na FDLR. Yewe ndakubwiye nti FDLR bazazikura izo bambura intwaro. Bazazikura mu mashyamba. FDLR bambaye imyenda y'igisirikare cya Kongo. FDLR iri muri Wazalendo. Bamwe bafite amakarita ya gisirikare ibyo bita ndetse na nimero za gisirikare bazazi nibita ngo ni Aminamba. None se bazajya gufata umusirikare wa Kongo bamwambura intwaro? Ese bibwira ko u Rwanda nta butasi bugira butaze aba FDLR aho baherereye, abo bambaye uniform se bibwira ko ubwo butasi ndabyemera burahari. Ejo bundi Brigadier General Ronald Rwivanga aganira na wa munyamakuru wa Kongo yamubwiye bari hagati ya 7 n'ibihumbi 12 tazi si byarebyo, tazi umubare wabo, yarawuhimbaga mu bintu bimbabaje. Nibaza umubare wabo nuko anabazi mu bintu bimbabaje nuko FDLR itazamburwa intwaro. Uye bazazamburwa rwose, ntabwo bazazibona. Kuba se M23 bazayambura intwaro byo urabivuga he? Ibyo ntabwo mbyemera. Kubera iki? Kuki sitabyemera? Hazaba ikintu cyitwa ahubwo intambara nibwo igiye gutangira. Gute se kandi M23 ntabwo izemera kwamburwa intwaro? Kubera iki se? Bazayambura intwaro se binyuze mu zihe? Uyibaza ko u Rwanda rugafatamo na Kongo M23 izarusha imbaraga u Rwanda? Ndakurahiye ngaho ndi M23 irusha imbaraga u Rwanda? Ndakurahiye dore aho ndi M23 ntizamburwa intwaro. Irusha imbaraga u Rwanda se rwibwo yifatiye ikindi muri game bifatiye. Ikindi mbivuge mbisubiremo, M23 ntizamburwa intwaro, ikindi aho yafashe ntizaharekura. Kandi mu masezerano tayari mu cyumweru gitaha 27 zimbarira si kwa gatanu cyumweru gitaha. Zidire zo muri Amerika zikunda kuba kuwa gatanu, sinzi impamvu kuwa gatanu ne bari kwa bashaka kwinjira muri weekend. Abahungu barabagambaniye koko. Ariko nge ndumva nta bugambanyi buri modiza. Birarangiye, M23 yarangiye. Gute se? Rega none se wumvaga ko hagomba kubaho ikintu cyitwa M23 ariko kagumaho ariko ugafata n'ubutegetsi bwa Kinshasa? Ariko mu masezerano ndabyibutse harimo ko M23 igomba kuvangwa n'igisirikare. Bazabasubiza mu buzima busanzwe abandi binjizwe mu gisirikare nyine. Rumva se bitumvikana? M23 se dutegereje kureba reaction ya M23. Reaction ya M23 siravuga iki? Cyane ko yo igaragaza ko aya masezerano itayemera. Ifite ubushobozi se bwo kutayemera? Irabufite none se yagiye gufata intwari idafite ubushobozi. Ubushobozi bwo kwanga amasezerano ya Amerika yabyanga. Gasha nubwo kubita SADC igakubita n'umunyamerika naza bazamuhonda. Umunyamerika uramuzi? Bazamuhonda. Ngwaki? Bazamuhonda. Gasha urabihakana se? Arabavuze ngo umwana akina n'ibere rya nyina, nta kina n'intuza ya ntuza. Akiyageze kuri vie bar aravuga ati papa respect. Ntabwo ubona ko ibintu bikaze. Ariko ntagukana amasezerano ari kiriya. Niba uyu munsi tuvuga ko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ubangamiwe n'imitwe yitwaje intwaro y'inyeshyamba, uyu munsi hakaba hari inyeshyamba ebyiri nkuru. Nizihe? Ni M23 na FDLR. Ni inyeshyamba ebyiri nkuru zinakomeye zifite n'imbaraga. Izo nyeshyamba zikaba zigarukwaho n'ibihugu bibiri binashinjanya hagati yabyo yuko buri gihugu gifasha izo nyeshyamba. Amahanga na Amerika arimo akavuga yuko ari byo birimo gukurura umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kisekedi akicara akavuga ati Amerika niwe muntu wenyine dusigaranye wo kudutabara intambara igahagarara.
Amerika ikaza ikavuga ati rero Tshisekedi yasabye intwaro asaba n'abasirikare baza muri Amerika kurwana. Trump aravuga ati Tshisekedi niba urimo kuvuga ngo umuntu afarimo gufasha izo nyeshyamba, why not mutakwicara mukaganira ko nawe hari ibyo agushinja ko ukemura ibibazo by'abavandimwe agomba kurarama. Uyu munsi bantu bakaba barimo kwitegura amasezerano y'uburyo izo nyeshyamba zahagarara. Kuri uyu munsi M23 irwanira ikintu kimwe, guhagarika ubwicanyi bukorerwa abakongomani b'abatutsi. Si wemera ko bishwe? Yego, n'ubu barakicwa. No gucyura impunzi sabo bakongomani bahungiye mu bihugu bitandukanye birimo Afurika, Uburayi na hehe, ariko nyinshi ziri mu bihugu by'u Rwanda na Uganda. Uyu munsi bakaba bagiye gusinyana amasezerano uko abantu bose bagiye gucyurwa. U Rwanda rukavuga ko igihe kinini hari abantu bitwa FDLR bavuye mu Rwanda bakoze genocide bakajya ku butaka bwa Kongo. Uyu munsi bakaba bafatanya na leta ya Kongo, ari nabo banagize uruhare mu bwicanyi bw'abakongomani b'abatutsi. Uyu munsi Kongo ikaba yemerera u Rwanda ko igiye kubahashya, bagafatanya n'u Rwanda rukabemera ko bagiye kubahashya, ni ku mupaka bagakontrola ibintu byose. Ahubwo FDLR yakagombye kuba yiripotinga hakiri kare, kuko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF aherutse kuvuga yuko babazi 2007 kugeza ku 12 barabaza umubare wabo. Naho bazacikira. Icyo nemera cyo nuko wenda azi umubare gusa kubamenya. Kandi ibi bintu ntago ari bishya byo kuba u Rwanda rwakorana na Kongo, usibye sinzi umuzimuza hagati y'ibihugu byombi bakagira bagashwana. Ubundi umurozi zarakozwe abantu bo muri FDLR babagaho barimo kunywa igikoma ariko ku isahani, bamwe igikoma ku isahani. Ni bahibu bayikoze operation, ariko operation yari mu bufatanye na leta y'u Rwanda. Ubu rero igihari nuko FDLR bakomeje kwigira mu Burundi. Mu gihe bari Burundi nabwo niba urimo kwakira ba FDLR bakaba n'intwaro naho ngo bitegura ibyabaye Kongo ko bigiye gushikira n'abarundi. Ngewe abyitegure rwose. Ngewe amakuru mfite nuko bamwe mu ba FDLR bamaze kugera i Burundi, kandi bamwe bari mu gisirikare cy'u Burundi, abandi barinze kwa Intare Rushatsi, abandi bari mu mashyamba yo mu kibira, baraho ngaho barashyigikiwe ku mugambi mubisha utegurwa ko kuzatera u Rwanda. Ahubwo icyo nibaza bazabigeraho. Ibyo byaba ari gahunda zabo, ariko ikigaragara gahunda barimo barabategurira niyo kubaca intege. Kandi banabishaka bakwiripotinga. Ntabwo FDLR yakwiripotinga. Abiripotinze se babaye. Reka bigusobanurire. Sari abaripotinze se? Abiripotinze ni abatarasize bakoze genocide mu Rwanda. Abo baza. Ariko nabo biragoye kugira ngo biripotinge, kuko ibi bihanyaswa bikuru birimo bya FDLR yakoze genocide bibacungira hafi, ndetse n'ugerageje gushaka gutaha biramwica. Kugira ngo bitere ubwoba abasigaye ntibahirahire. Umuntu uri mu ishyamba koko ntayibona, kugira ngo ube mu ishyamba rya Kongo ntiwaba muri gereza yo mu Rwanda. Cyungo gakaraba uvuze kugira ngo wirirwe mu ishyamba utitira, ntiwaba muri gereza yo mu Rwanda ukajya wiyorosa kuvurira ugasinzira. Ziranye ishyamba ziba zibayeho neza man, gutese ishyamba baho neza gute. Cyambere cyo zirahinga, ubone tuzubabamo mva nyine tushitingi zirahinga, misongira bica wo mu mashyamba yaho ugira ngo na amashyamba hanga yasanzwe. Nameze cyama ameze nka ziraza Nyungwe ya kimeza. Zirahinga, uraryama n'inyamaswa ikaza ikamira. Ntago ubone tuzubaba yanzarano wayisanga mu gihugu cy'u Rwanda. Baca umugani mu Kinyarwanda
ngo inzu n'icyo uyiririyemo iririyemo byatsi byama ugakongeza itabi ako mana aba ba FDLR ubundi ngiye niyo mbabonye numva umujinya unanyishe ubundi batashye kwirirwa bateza ikibazo gusa birangwa utuntu twabo twa fake ubundi mwatashye murakora iki muri Kongo munimbunda na bodaboda reba iriya bodaboda niba noneho iranahengamye reba mutipe rwose kubona reba ubundi mwatashye FDLR ngiye kuyisengera disa ive mu mashyamba batahe kuzuminga usenge FDLR nibatahe bave mu mashyamba baze bibakira igihugu cyabo iki hari cyo ababishaka bazaza nabo ngo bafite ibyaha bajye mu butabera baburane n'igihe bamwe bana babere bibaho n'ubutabera abandi babafunge ariko ayo masezerano y'u Rwanda na Kongo bazaza ku ngufu kandi bazabibona yuko kwisunga muri leta ya Kongo bajijisha nta kintu bizabafasha ubwo bitegure ko n'ubundi Human Rights Watch zicare kavuga ngo mu Rwanda ngo barimo gusubiza ngo abasirikare ba Kongo ngo barimo abasirikare ba Kongo ngo barimo barabazana mu Rwanda izo raporo zo zizakorwe ariko nizizakuraho ku muntu aziperezanta bari abatarama bakivuga ibintu bya kera bavuga ngo ngiye ngo navaga igitarama ngo navaga ibijumba ngo navaga mu Ruhengeri ngo Gisenyi ngo komine Mutura ibintu nk'ibyo ngibyo ngo bizakuraho ko muzamuvuga ayo makomine ya kera iwacu ni Kibungo muri komine Kabarondo ariko muzaza why not muzaze ngo mwubake igihugu muhinge murebe imiryango yanyu kubaho n'imiritamo n'imiryango yanyu biti ko nta muntu wabakumiriye umuntu ntakumvikana ari wavuga ati ngo wakumira nka kwa kundi wawo mu president wari uriho Habyarimana yavuze ngo ikirahure cyaruzuye ngo Rwanda kandi cyo gihe abantu bari miliyoni zingahe 5 none ubu turi 10 na zingahe n'eshatu abantu baracyabakangura gutaha bese ikirahure cyaruzuye ubu mu Rwanda hano uskanagiye wasanga ari abantu hano hakurya ntiyari imisozi yambaye ubusa Nyagatare ibisigara ntibihari Habyarimana we yashakaga yabonaga Kigali na turatuzo uyu munsi turimo no guteza ibibazo twari duhari turi mu manegeka duhekeranye bakavuga ati abantu bozuye Kigali ubu kintu nibaza hari umuhimo w'impyisi ari amashyamba Habyarimana aramutse azutse akazukira muri Kigali bakamushyira mu ndege nk'umuntu wahoze ari perezida bakamutembereza u Rwanda yakumva yarira ahubwo bamweretse chiffres z'abantu batuye mu Rwanda imibare ahubwo ati se cyakiraho rino nuko abantu bikubye gatatu cyakiraho ubu none cyamenetse kamem ahantu tugeze muri Afrika y'ibiyaga bigari igihe kirageze kugira ngo Kongo twe kongera kumva inyeshyamba niho hantu hasigaye inyeshyamba nyinshi ku isi imitwe irenga 200 Kongo nuko yakoze icyaha Kongo nuko yavumwe Kongo nayo igomba gutekana n'ibihugu baturanye bigatekana Kongo hari inyeshyamba zirwanya Burundi za Red Tabara Kongo hari inyeshyamba zirwanya Uganda ADF Kongo numvishe ngo n'abantu biterabwa barahageze za Al-Shabaab burya ngo zijya kubafatira imyitozo zifatanyije n'iyo ADF Islamic State mu karere Gisekedi we yicara agakorana n'abicanyi n'inyeshyamba abanyumva bizagenda gute niyo bikorana n'abantu barimo kwica abantu ku muhanda barimo kwicana mu dusantre barimo gushimuta abantu bafasha abandi bugwate bari mu mahanga barangaye ni byiza ko ino stage y'amasezerano yageze hagomba gukurikira yuko abantu bataha bana baravuka umwana akajya mu gisirikare bagatangira kumutuma imbunda afite imyaka 3 ubuzima bwe bwose bukaba kurasa yica abantu surumva turimo kubaka ihe generation mu karere k'ibiyaga bigari ayo rwose sayo
kuri biroti twinjire ku ntambara tujye kwa yatora tujye kwa Kameneyi